twathire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'Gusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokerero y'abayibuli. Mbia mano sana umwanchi umulie wita seni kia Ndizi TV na ndene birobinde ngokwaligania aso morobelio o Worldfit astokomea na daktari oyo gochio tumanya amange igoro ya marwiri umwanchi umulielia ngokwaligani bene ilinde tobeto gusanga aso bwamo gochaka bono iga goika omoelio akondo umwanchi umulielia nabakwenda gutobwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotunya gwetera www.ndizitv.net boigo mwanchu mulie nabakwenda gusanga na indwe kerengeli kiago otomanyinga ye kubwatia umurobiri koru gwetera ase na mbere ga screen yago tiangiriri bageri gali abene mbegi ngwaliga ni daktari abega gutomanya na kiakorokwa nabaige kliniki kiaye engaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante Frida. Editeria ne daktari Moses Kena Osarigo. Ngurwese daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit ngurwate kliniki ya Gabo Songo ase nyumba ya Uru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana na kidaktari wiki yawe yabere. Wiki mbiyere. About to visit our clients, our patients. Imagine ko wena senjerere ndonge. So tunashukuru Mungu sana. Mbia mano sana daktari. Konde daktari abantu barona berigi nkomera na barabo babere batebenga clinic ya Worldfit ngurukera maigiri amayakegima. Konde daktari bakaba bagotebanga tobe to gukwanira iguru ya poor digestion. Ankakete no gotabunwa kwendagira buya. Yo mwanchu muri yali tukuriya rero antete to imanye amange kera daktari kena mosesera chikobaka gotosemia ningi keragere endagira yagotebage kubunwa buya mochando kyugo cyoto kastinseme chigo litukuriya rero nigo toko kwanira igoro ya poor digestion ase daktari ara chikobaga gotomanya amange. Daktari kora tomanyingo poor digestion ningi ekatogo tabangu mundu nabwote poor digestion. Again, terminatinga umuntu yogosomu rwiroyo taligo siendagira ya burungi. Wekendagira esie we senchira yendagira. Ekero ya siru munetakire egere nutrients ose endagiriri wente goswesa manyi ngengia esoe lakini at the same time goikomuntu yarusie ubuchabuli bwatikaire senda yayo so the waste products goikachirwe senda immediately Miss Frida abantu mbale bali tendagira last year December
bakaboni tanya kurwisende erenda so I'm talking about so ngwasi ndagira ya guburonge nande ya stress nutrients ya stress amanyinga no bucha buri bwo butali ko stress amanyinga orwesenda yago igo poor digestion banta bambali go siboronge mnangwendera goteba nande mbali kurusipo cha wensi ya sumu birobo ime origereri no mate enjera yendagira na benga muna egesi yagiye karoko ire bitumeti bituma bya imagine etingo ire bituma ya usne gorogoro ibere takiria kere kuruzia rusia gorogoro ye you know wose nandi te rusio bosibori boro ubonuka ubuya watagete igo tedi gosiborongi enda yagungu siere ndagere karo kwalire nandi kwagende cho inene kwanyirusio bocha bolime let me tell you something abantu mbale bakuriye ndagira kawaida akoragira kera litu lanchi oragira mambi oragira akonya koragira lakini atali ko ende cho kwa mfano usekera ko ende cho ogende cho erenkong tagia enkong yoka una chimbiri chimbori bosi nini lakini ona ubona nyanka ndagire yego chiyagenda umbe ndagire no ikire senda ekonya gusali enchira yago yendagira so munangenda goteba kintu kiri difference kwa watch it debate ni yarenge ngaki serikali yakorire gasi umwaka mudumwalire you know I've been telling people and abantu bande mbako take it serious nkwaroche the minister ya afya egoteba nga bachakiri kintu ikorunga primary health care program usaba batagete boro kyabantu nga kibara amenye batavuga ati amarwaire akamanya goteba nga 70% y'abantu barwaje nyagitari mbagwenti kobera nyagitari ibarwa tasugo tamanya and that's what I've been saying since 2005 speaking about the same nga abanta bangi barwarite asugo tamanya amagoso togokora yagira tuwarwara ngandi tumanyete nkito wente gokora kanga nturi gutwara micana so watu wategeze bya igoro topic yetu ngenda naro china daktari batete ngabatete go promote health living gwitra sabantu bali bakonywa ebinyugo byogotinda bono batete uchikommente bango edinda abakenya basinyuko gora na abatete nde kwansa abantu abangi babwate amabira yakoretwa ne skali nyinge yabira seme bere gomba gendete kubikemero bere tutwaje gekemero bere ngakientambe lakini bono mete kuna wale tunasema chachandu samaki sasa ule samaki chachandu ukimtupa kwa makaa anapigana na makaa haugopi moto so kuna wale watu ambao wamekuwa kitusikia babere bago totegerenga kientambe lakini mbali go take action go mbali aoni kama mambo tunasungumzia ni ya maana so unapata kwamba hawa chachandu watachomeka Mbiyamona sana daktari asogotwere sirasubwagale nende mbiyamona sana umwanchi umuli wita Kisii and Ndizi TV ani gotogendete gusanganire Dr. Kena Moses asomoroberio Worldfit asiri tukolia rero tugukwanira igoro ya poor digestion una daktari abirika gotwere seriki ningi akondo daktari ntotebanga nyanapora ire bituma bya gasetinga bibembise gwabya ekero kuliye kero kende nabeoranya negechungi ya sarikire akoro etatebinga sensemo ya mwanya bantu ningi keragera umuntu endagera aberega kulitesi gwabya gusete bunubuya nanu nangenda goteba nkilinga enchira yendagera ni muhimu sana katika mwili wa binadamu you can imagine umubiri w'umugima urigirite enchira yendagera nga nko nkikwande kure gukiso umubiri so ekere kolentevia biribwa te nutritional value ile igoro turi gukurwara you see again to kende nkilinga enchira yendagera at the same time no amarwira manga gwitira so umubiri sababu nero enchira yetu yendagera ebwate millions of microbacteria
microbes. Every nyinyi of mengete senda ya itoimbe. You can imagine when we're talking about millions of them. Bimengete senda ya itoimbe. Igo yani iminetinga okora magosa masinini. Every nyinyi bigo so esamanyinga wimbi. Osebigo chikolentera muruira mange. And that is why we have to be serious on this. So inki kiragere one enda yago te si number one, your lifestyle. Ngakiomenyete. Abantu mbale wakunywa marua mange saidi. Ekero kubeka marua mange senda yago ndagira ya utali chikubuni burungi. Abantu bali bako kora smoking. Bakunywa sigara. Ekero kunywa sigara, sigara could reduce oxygen, you know, a content is a manyinga. Oxygen we kege ndi sendaga yago echigo konye cells go colleagues burungi. So if you are smoking, you are reducing oxygen kweke senchira yago yendagira. So kwanyoranga bali bakunywa marua mange osiba kunywa sigara digestion tiri kubandu ngesenda yabo. Tubona ine freedom. Naboigo. Again to kende yakaberekere very important. Ndagira kyokoli. Tutokoro kintu kitu. Ndagira kyokoli. Onye wanje tukoliye ndagira liyeduka. Mwete muna ino basubati. Ndo kita mabere. Okoruga igega sina kwa ikire nyomba iga. Na chinza chieli. Acha nikule snacks nilale. Kwangu kwa lenta keki kocha, kwa nyaga soda kwa la. Ndagira kyokoli. Onye wanje tukoliye ndagira ya very refined. Eliye factory. Tulibuchi osindagira ya goborunga. Let me show you one kindagira ngibire. Kwa mfano kero kunywe sukari nyingi. Esukari ego sali echi nerves chiago asenchira yendagira. This is what you call vagus nerve. Eliye go konyese enda kotume ndagira uchimate gere bunu. So ekero kunywa sukari okunya go damage that vagus nerve. Number 2, sukari ni chakula ya wadudu. So ekero kunywa sukari nyingi ego swenda yago ntu atebali senda ngantu gwati bacteria chinyinge sana. If you remember these bacteria, they're going to feed on that sugar zisane zikwe wengi. Do you want it? So na tukiongea kuhusu sukari tutamaliza. Sukari ina low immunity yako. Inafanya kinga yako ya mwili inaenda chini. Na njia ya chakula iko na kinga ya mwili. This is what we call immunoglobulin A ambaye inaangalia kinga ya mwili wetre senjira ya wewe ndagira. So unafanya kinga ya mwili inaenda chini yako. Ekero kunywa sukari nyingi sukari inaharibu ubongo wako. So if we talk about sugar, you can see and this sukari you won't know ba manyiro maite factory ba manyiro. Factory ba manyiro nga Frida ngitege ntoke wanza. Bondi sukari yakobe kirendagire wete se factory. Wakonyaga sukari karuti yegere wanza yanze na mambyo joge. Na mambyo choenda. Kwa yorege ndagire yeduka. Soda, you've got a lot of sugar. Iyo gusagi umubiri. Abantu mbangi tubosubwe ngana. Ubosubwe ngana karolo chibugo gandu ibugo stretch. You know? Stretching power yobusubwa mandas to kurukange bwati ndikurunga gluten. So this gluten karubu ikirenda buchi bwaganda igisenda yako mboli kuruororo na abantu nanda onrewa abantu bakangira icyaba cyo muntu uri cyaba tisana cyo senda cyatika kuruororo. So what you're eating is very important. Make sure ndagire okoli ndagira ina gani okoli so that enda yago enyale ko colleagues burungi. Abantu bandi mbali bagutwara pwate ijeshi na nagotebiri because batari gukora exercise. Omanyite twali ndagira twamanya gukiraiga okire teso kire kumabaka marogo ngororora abangina bali echiro daktari ero ai karafu kumabaka marogo
no abwata kandagire nsema nyakuri ukaranze rego kora kende yonse umuntu utaligo ekarugo cyaka gukora exercise ni you know move that kind of movement ngo konyore ndagera guturumbuka so abantu mbali batari gukora exercise at all mbali gukora mazoezi yoyote so kama ufanye mazoezi yote chakula yake iwezi kasiagwa mzuri nange tegote abantu mbali batari kuri ndagere bwata lot of fiber ndagera bono mnabona matunda chinyinyi sobo ronale ngoteli getile ronale lunch nilishtuka kuna kapo wawili walikuja mwanamke na mwanaume wakaomba chakula wakaletewa chakula tamu enyama nechi ndio libo tina naba yabara kinza kindi bakubekera chinyinyiga ukando nenyama bakubekera kando wabekera sema ina hata na iyo nakuminkelinga bali bachoro bukuma nenyama yoka watiga chinga mbatumye tinyinyi kinyenji nabaje tegejira meza yigo umana kinaje asna na endo tekniki tengaki muri kutobekera nyenyi nuha ngayaya umete daktari abande bari bakwaye gukinyenyi mbago chikuna bora bago torenterera no bantu bari kuri nyinyi kinyenyi eki nakichibwate fiber ni kifagio kwa njia yako ya chakula fiber nerego konya mafuta taswesa mubiri wago amangi fiber nerego konya tutwara ubururu bw'esukari bose pressure mafuta taswa mange sumubiri esukari taswa mange sumu so fiber eyiwe gotoka se kinyenyi na matunda nerego konya gusifyenjira yago yendagera ndumweto gade yasibi kwagende choburungi so ukuriole endagire to gota aba matunda so bungine kinyenyi you see abandi bali bagutwara indigestion because of what you call surgery umuntu bali gwenda yaye bono twanyoranga the vagus nerve ya very interfered with eligo chiko ya ubanyora paralysis litukwa ndigende next time paralysis ya chesenda yaye so endagira teko bunu mnetakira what I'm trying to say and what I'm saying is tubu kera lituko nkitoko likigo chiko konyo mubiri wetu ukuri yole ndagera ebwate you know ere high nutritional value ebwate obugima ndatebe Yesu mubiri ogo goso kuri ndagera ekwete niliyeduka ndagera yituka mwete nyinge kuri tutatonya kuri umugati kereta kumbe ni bintu bikwete tokonya kuri you know ukuri ndagera ichikogero chikorwara uchikutwara muruide sumu birogo is what I'm talking about ndagira kyokuri you have to choose the right egere to chikutwara muruide sumu birogo is what I'm saying Byamana sana daktari byamana sana mwanchi muri yita Kisii Ndizi TV ni gotogenda gusanga emeyomoroberio o Worldfit astogenda gusanga nere Dr. Kena Moses kurasi clinic ya Worldfit oyo gendete gukwanira amange igoro ya nake ekerendagere taliko buno burunge asumubere ogo ningiye koreto muchando yo kolende ndo chikoligereria ebimanyerera imbire bidakta kana gutara litkole igoro monchire narere gonte yo konya matunda abandi ngabanya gitali abange magote ya abantu bali amatunda inu abanyene muri kuri matunda abandi bali yes it is possible let me tell you nabe kunyarikana mnabatebire onikali bane mbali batari kuri amatunda lakini njabanga nabali bakonya amatunda mbamanyete sana matunda nere ndagere ntanganye so mubiro uyikuri amatunda abwata lot of nutrients abwata vitamins unabona uli vitamin C is a powerful antioxidant you know it's a free radical scavenger ebintu biri bikorusu bira samanyinga go bikorusu kuna vitamin C you know amatunda nabwate beta carotene
Iyo gokonye sebinte binge saidi matunda nabwate flavonoids ebyo gokonye sebinte bingi goikatulia matunda unarenda gukwana bia mana sana wanchibulia na wakwenda kutubwatia sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sinsemo ya YouTube wetera Ndizi TV News wayo nabakwenda gusangana into eliboli lyago gosekerengeri kyago wetera sinambiri gabase screen yago tumanyinga yoko bwati omurobeli corona bego liboli lyago ase daktari ndili na daktari tokoteba botambe mapema ndio best batoma maboli mapema daktari nolege gase studio obaga koireneria kondo manchumuri genda gusangana into daktari kora totebinge bimanyereri byo mochando yo igambire bibi uburweide gose ugotasie ndagira buya nacyura korumanyenga ndayago teri gosiburunge nacyura korumanyenga ndayago teri gosiburunge egente gitangani urarore mna twatebire onyorenga echo yagere nkonguriyoka most of the time onye echo yage kobenkong ndayago teri gosiburunge onyore ngukuminyoka guchie cho ryoka oyo tukoro nga diarrhea na bura nyore nga ndayago trigosibulunga otwali nti ko nga bloating egasi chile senda yago ryoka ubwete ngende abantu mbale Frida akwe nchara kweli bati nchara ko gozabonga ndesa bageni baba nyole mwenge miti hata kagi miti gitakwera bwangu kuna kende you see ekero korora umuntu yaguchiko akumnyoka guchikoragera umanya gukuno ndagerenga nayiga uyigotire anda bwatenchara kweli kuri kandagera gasinini otanga na igotire ngagira ando ngo igotire because ndateliko buna ndagira burunge muneta kere unyolenga nubwato igweto kunyakoroka liyo kaguso kunyakoro uko igoroka usokoroka no zen vomiting ekero kunyagotwara ko no tegetoro keriyoka ndagira yago teliko bunu esenda yago muna kugente kwana burunge abandi mbali bagutwara heartburns akulinda gerende yonse utwara ekyongoleka no hatma akugwa gusambekaga along the sternum ige minute ngandagere yago teriko bunu boronge abandi mbali bago bleed akogende echo eatraneti echo eatraneti you can imagine ngaye manyinga yako nabura nyolenga toliko bunandagire ya Burundi abandi baruka manyinga kwarurire bakoruka manyinga kumbe ndagire ya butako koraki taliko buna Burundi so ekaro korora guso bandi batware what we call incontinence echo ekosoka yoga ekosoka yoga kwanya korige ndiko bige kwenye kwenye kuyendeka be umuntu ayikaransigarime waje kunyorunyiye kurumaya tore what you call incontinence echo yagosoka yoka nabera soke because to kunandagira yago ntoki ndagira yago boronge you see endango koromere abandi bakora umwenda inde kuboroma kuboroma bosaigo nabo konyoranga ndagira gutirigo sie buronge so ina bimanyiri bike oraro lakini bimenyine binge ndokwana ndogokora biyamana sana daktari tetra aligelia sama boli ya berata toiga daktari ango bakugokwanira igoro ye kere choere nkongo akerekende ogotanyo na korokwa machi ngo changiro monte choya yebe nkongo sana bono to solutions that will be part of it but now that you asked that question nelinga abantu mbali batali kunywa maji what eri kire kirase ngabikonywa maji birasi komigo chigo gusenane guchigo bagorate jengo tebe komyeso yitari amache nabiriyo goli tangani sumugero mwanya amacha ko konye cho yago tebenko
amacha gokonya no muno nya guitara amachi no gucha gurusi sumubiro uno bweta amachi Frido bweta bwa amachi kanywa amachi na lero ntugwati amachi kweba ngochale kanywa amachi amangi amacha gokonya samangana digestion agokonye ibintu bingi tutakwanta kore byabona sana daktari nganyorore nga abantu ngo bakokukwana naenda sense mende nga okonyora nga umuntende mu bwatete nyorore chinga kinchero umuntende mu bwatete gako sokie mbeli okonyora nga obeire buya kero kende nako omuchando yokoleto no gutabu no buya kwendagera exactly biyo koro umuntu akobechagara you know akobechagara ekwerende osembe gutyoke sana so kunyo umuntu kera gukwana umuntu gutyoka sana nabo kunyarekana nga tari kubuna ndagira ya Burundi yes daktari ya sense mende ngonyorore nga abantu mbaroro nanye dirimo ikaraste banyara babonya gosokie mbembe karagenda kekende yenda goteri umuntu tari kubuna ndagira buya amocha ni harusi mbese nyumbe yumogota mogotenene dororo akurusi mbego choka saidi bobe sana ekero korore abandi mbari bakurusi mbota mazurusi tuguma gozuda gonde kedeyo ayiro jege development yeru Burundi because inda yaite bwati buchafu anda yaye kubunde ndagera Burundi kero kororo kurusi mbego chokembe manyanga enda yagune bwate shida enda yagune bwate problem yes please daktari ndingo nyorora abantu mbarora bange maybe wakuigwa gendecho echo enene kawika ya era kero kende muchandikia rabika guta narayo bono muntu agoika ako genda echo orusie gas yoka otengango na daktari ngo koyungende echo ngochiko genda ne gas yoke koruoro mbembe yoke koruoro nandi echo yabura ado to echo nagire echo kubura yuonse gonde to kwana ninchira yago yendagera ngati kubuna ndagera Burundi yes ntobato gotimeti ekigisona ki hiccup daktari marita abantu bari kutwara hiccup ya kerengaki ndagera yago toli kubuna Burundi karokoro ibintu bindi so we need to be careful we need to be careful Mbiyabona sana daktari asoko bago kwireneria amaboli ayo umwanchi umurigere naro bago gakubolera ibolera indegaiga nditsaralie naro batabanga hey Frida na doc ni Shadi huyu kutoka sehemu za Sironga akobolia na PBH in men huwa inapona BPH emetinga benign prostatic hyperplasia benign prostatic hyperplasia nekero umungitege ntuntu kuruke prostate osaba sacha osomwana mumura enchira ya yoruiboro nebwatege ntu kuruke prostate ne prostate yenere gokonya asamana yokonyora abana ngayani utobwati prostate okunyara konyora abana Frida about a minute so nyasaga tubekere prostate yali yakonya kurageri embegu y'umusacha yakonya enda embegu y'umusacha yamnyoka n'ikinguru itamnyoka n'ikinguru teligo kikumira n'erigina ly'umumina so nkikego konya embegu y'emnyoka ne prostate lakini uligeri prostate lyesere enchira ya machi ngweta roro nenchira yembegu no gweta gati ye prostate iga macha gweta gati ye prostate nenchira yembegu gweta gati ye prostate so e prostate ye ngoikere yabimba muno kunya kogota kuchakera muntu bwati myaka 40 years and above you know emyaka muno na it's a predisposing factor yokonyora BPH so e prostate ya karbono ya bimbire eminetinga maki tali kuchigweta buru nembegu tali kuchigweta buru because imefereji bwembegu ne mufereji wa maji urethra ya kire ko squeeze ya finyiru so otwali into ikorokunga abnormal urine
pattern abnormal urine pattern nekero guchigo bontu gwitira maji na kwaga itire kare uguchigutaka gwitira maji tari gosoka kugwitira maji kugukura gukwira na nyumba amachi kwingatigara yandi you know, it's a painful experience, very painful experience. Abandi banyora blockage, kwa hivyo mundakobekiru akobekiru mupira what we call a catheter. Egiru macha soke. So inere kurunga BPH. Nkogwenere ndiyo nkogwenere. So onye kubwate shida mneyu totali senyekitali yetu ya Worldfit. Ambia mono sana asinsemo chirichia Facebook nindoche Dolphin Mora agateba good evening watching you live from diaspora agatanga pongezi kwa kipindi kizuri kinachotuelimisha jinsi ya kutunza mwili wetu. Mbia mono sana Dolphin. Rose Ratema agateba watching mbia mono sana Fanny Clues agateba nga watching live kora chinsemo chicha Lebanon ndoche toikide chinse chicha isko. Daktari ndeto saya sense mo yechi complications omuntu arabaka gutwara umuchando yasige kegitambe kero kende michando kiarabe gakonyora ekero bono tali guchikobune ndagira yaguburungu ekero guchigutwara poor digestion ekero guchigutwara nga ayibono tuli Gusii enda yago tuli Gusii endagira yago nkikego chikokolekana mechando kyo guchikonyora koyula abantu bwate ulcers peptic ulcer disease onyenda yago tiligo chigosiboronge nayo guchikonyora marwiri munabono ya ulcers abantu koyula bagutwala endo kurukunga you know gallstones ustukurukanga cholelithiasis cholelithiasis usamage nago tuka senchira yago yogo kole kwende enchira yago ye bile so kwanyoranga abantu bali bagutwara eshide ndabo bali batali kubuna endagera ya burungi koyura abantu bagutwara hemorrhoids enchira ya ensemo yawo yechwenene emekeri gweta ya enchira ya manyinga chigweto the veins kwanyoranga chia bimbire watu ara umuntu abantu bavuga guikora kuruma yaga guikora ako chikoende echo ubusafi onyugwege ntunkirike bimbetega ose tata echo egweta ko buzungu buliguru abantu batwara hemorrhoids koigura abantu bavuga te cancer yenda ekorukunga colorectal carcinoma cancer of the colon and the rectum. Cancer nere gocha yabwate colon colon yani amararia manene plus ya jwa kese rectum gusese cheko gacho kwa igure abana bali babwate bayingutwara poor digestion bayingutwara constipation and then ekero gutwara constipation nabego kolentera cancer eitugenta gukwana koigura abantu bagutwara ngendo yikurukunga you know bowel inflammatory disorders ama diseases munabona onyorege tonda yakira samarago ugutware tonde samara utege tonda kigutoka senda lakini amara nana bara tware tonda munabona tukurukunga ulcerative colitis ulcerative colitis na marago tware tonda koigura abantu nabagutware shida mne abana bali batwalire echo yani enda yabetali kubune ndagera buru kwegura abantu bagutwara ikintu ikorunga anofisa umuntu agwatekese echo ya yenene ugwateka yiga ugwateko akonyenyula kanganyenyu gutumbuka yiga that's what we call anofisa abantu bagutwara shida mneye nabali bagutwara poor digestion kwegura abantu bakorosa babwate chronic fatigue yani umuntu austeriyo adiko nyara gukora gasi ndeyose ayoro moro studioka you see inaweza kwenda changiwa na poor digestion ngayani tulikobuna endagera ya guburunga yango tikintu kibokumi unaona ngozi yako wanze kujiangalia ngozi Frida ukiona ngozi yake kuna issues ngozi yago maybe inaanza kuzeeka ngozi yago yachakira gutwara rashes ngozi yago aiko laini bironge pende kuwe na bura nyolenga ndagero tali gusiboronge you know that poor digestion we're talking about
onyore nga obugate allergies umubiri ogulio kubugate allergy allergy natokea labda kuna shida na digestion tuliko bunandagira ya burungi nagibu cya kutwalira imechando muneye so minetinga oranyo naboko oranyore mechande mengi gwetera senchira yendagira onyitugune ndagira ya burungi it is important nga toteme kuligiri enchira yendagira muna twateba litanga twateba enchira yendagira nere kuligiri umubiri ogumugima nere injia chakula nginatunza mwili wako mzima na tena tukasema unfortunately enchira yendagira nebwate millions of microbacteria and these millions of microbacteria onyole nga tuli kudigest ndagira ya burunge yasoka kwa urahisi uchafu basi tutapata magonjwa chungu nzima. Mema sana daktari. Yatulie naenda sense moya magoli ya beratato. Naragotebanga I have a patient with persistent sore throat. Gotanga alipofanya lab test, her throat was positive. Anauliza kama unatibu hiyo. Akuje hospitali. Sore throat na vera lentu na mangana mange. Yani karogo chikomere ndagira kwegunga egosie okuyunga yani obusongo bulese throat yago na vera ache because of so many reasons otwale kuna allergy yensemeye you know munabona tukubati ndunga laryngitis pharyngitis otwale inflammation of this area na vera korentere shida ye sore throat na bora twale sore throat because of what infection you know bacteria chia soyenseme chia lentire eshida mne so ebintu nebinge biralente sore throat munabona utwale you know abandi bali bagutwara acid reflux ya sambagai na bora twale sore throat so what we are saying akuje hospitali tumuone na tanga hai swali langu ni je nifanyaje na hisi njaa sana bali nikipata chakula nakula kidogo na shiba ndio watu gukwanere ndekyo na boko irore manyiriro koro kinyenjera yago yendagira teliko sindagira burungi ndio atanye kene kimanyiriro so achache nyagitari tomokonye egrasi yendagira burungi Tanarota hello ni nini nazuia dem kama ananyesha na hawezi shika mimba. Mimi nazuia dem kama ananyesha hawezi shika mimba. Swali lake sijalielewa mzuri. Lakini ubutanyora abana mtu atebete infertility. Yani ingikera tange moiseketa nyoro bulito na still ngotwale. Yani does it mean daktari abantu agotebanga ki ogo tukwaye nkole kawaida ngotwale kero muti lakini bono taliko nyora abana ando nginyo ile ntugete tiango tege freedom last week mtu akwanita mangana ya infertility infertility utanyora abana lakini tukatewa niki sababu niki nyinge kiragera umuntu utanyora abana na bura betonyora abana okoba magenago abugata match you know tukatewe ndunga polycystic ovarian syndrome cyo muni cyago nkire boronge enkira yago yamagena blogeti enkira yago yenda yago y'umwanenke ebwate fibroids ebwate endometriosis ebwate fibroids ibintu nebinge biragera umuntu anyora abana lakini tienda gote ngagote binga na chakiri program yekurukunga Worldfit fertility fertility care program tuacha get last week Worldfit fertility care program tuacha get last week eyene enje ande bintu kwaroje bintu ngoko na abantu baraligereri ndio kuna watu waji nje no munyagitari nsomerete gose na practice kese Kenyatta no abete Kenyatta National Hospital more than 6 years no ngole tempa ka internship so ibintu ngokwana sometimes ni vitu ambazo zinge najua nazungumzia nini so ekarona na chagete program yeye
is because narora abantu abange bagwetana bagochinya kita abantu bagochinya kitali bamba kurwa nesegiro abantu bagocha bakolera maliga nga paseri goso agaseri buga akagenda asigita agaseri batari konyora umwana you know me chande mekon because of that nili feel something so nikamua kwanza hii program yenye inaitwa Worldfit Fertility Care Center ama problem sorry nga kitu chiko konya kitu tateko chaka identify abantu baba identified mapema bali bobwate shida muneye yo tanyora abana ekero kwa menyiro no mugako omwako mugima turanyora umwana nduta ituchanga kunyagonchukana into direct sinyagitari so that we start this program mapema igo komenya no let me tell you Frida mama itinga abantu bali bakunga na rumu swata na runga kirisi nuri miaka 44 years atete konyora umwana 44 yes abantu bagwa kesi nkuru Mombasa batete konyora abana muna twachagete program ngiri ewiki yengi matwarolera abantu more than 20 ladies bakiteze nyagitari yetu nandi bono twakolerega twachakire ko kubakonya abantu kale kibaze kitwaga kaniri kale twakire reduce na half so you can imagine abantu mbale twenko abamaliyo bakorukuna bono maharoni twa reduce the malio guy the price baka yakire half of what you used to sell because tutaite kero umuntu anyora umwana banya gutete konyora umwana again tonkero rantete daktari ora clarify gabo talinga abantu bali batali konyora abana ngo tubali kawaida talinga onye turi konyora umwana na ndi turi gutu no twatebanga ki naboko tukawaida na ntonyora abana tonyora umwana because kisababu cyo tonyora abana na kinyingi igaba abantu mbali bago tukawaida lakini mbali konyora for instance onyore ngangu no got the blocked tubes na wogo tukawaida you know igemeze karogo tu omuntu cyago na watanyora emborunge kire lakini no got issue to do with the reproductive system mimi sana daktari so kwende kiayo nani daktari ekero tokoligeria sensemende naro kuboliri boliri doc kando na family plan depo JDL IUCD na BTL na withdrawal in your facility, do you have any family planning method? No, family planning tunatumia nile ya kawaida umenye tikalentu wabwata family planning tuengo tumia habo lakini government ya kana after the investigation ya nyotenga those habo you know pills nchiwata some side effect so family planning ne ya kawaida gutumia lakini goikoge ndiso munyagitari yoga wa advice ne really the best for you nabura nyolenga family planning yogo tumia na bila kulentera marwaire kulentera high blood pressure kulentera diabetes egeri gutonyora abana keroja gutaka konyora abana mbunga bane bale kulentera this problem so what I'm saying so ekeruja nyagitari nko wa advice storinga what is the best method you to me as a family planning so family planning unajua kuna save days kuna ameongea kuhusu intrauterine devices ameongea kuhusu you know what you call coitus interrupters daktari sensemende ekero monta wete gose kero hormones ya chire imbalanced kero kende enseme yunere ne affect omuntu tabe ka konyoro bulito bado hormone changes ya somubere maybe umuntu obere ka gutumika family planning okonyoranga hormones chiabere imbalanced akero kende ne affect sense moyo ko konyoro bulito nkolentire into ikurunga delayed fertility abantu bolo gutumia lakini temine tinga mba konyora mana okoba chio moni kiri bado jire imbalance na ko tonyora bana lakini omocha nyonke to kwa murioko na rago balance omo nyonyo mutegete konyora bana so fast na bo konyora abana igona be konyugera mutanyora bana abandi bari batumire
basi kunonyola abana completely. So it happens, Amonchuari Ezra from Nairobi, South Sea, agoteba watching for the first time. At least I'm learning something. Agoteba God bless you so much. Agoteba Ndizi TV goro miamona sana. Naro agoteba nga good teaching, keep it up. Akurukwa nga nere Richard Masara. Naro agoteba Daktari Ribolio Moelio. Good evening, Doc. Which is the appropriate way to stop PPH? Akurukwa nga Robert Makoli from Nyabiole. Nyabiore nagolete ebitumokale. Magenche. Yali Nyabiore rugo. Ngakiura oragere tonyora. Prostate yago tebimba ngiye cyura kole prostate yago tebimba. Sometimes kene ngiura kole. Because yabantu mbale twatebe ko nkogendere nemyaka. So naboko nyoye familia inerororo onyole nga yabimbire because yekubwati familia ndeli wose yabimbire because emyaka yago yagotere lakini tema kuli endagerere natural yakuli endagera yeduka endagera yeduka ko prostate yago yabimba bwangu munabona kindagera nkide kirakonye prostate yago tebimba. This is what you call pumpkin seeds. Emiongo nebugadi chimbegu chiaye. One konya gutakuna eko konyere na zinc eko konya embegu ya kwende prostate ya utebimba. Enyanya chinyanya najanya chirinya biyoli. Chinyanya chori onya koli chinyanya chi. Noje kwa roseri gwendagera Frida. Nyorai. Ekero kwa rosiri endagera na chachinyanya kinde chimbese tari na nyama yani yatobire lakini utabye kiti molero nyebutorane burukane endagera ya kwa rikinyanya chimbese enyanya nebwa tegento gikorukunga lycopene lycopene inazuia prostate kukua kubwa and at the same time tari kwa wasacha boka lycopene inazuia usipate kansa ya matiti so wakati unakula nyanya zikiwa mbichi at least ngo kanyora muri tawasoso mubiro so kali ebintebe sebi ebintu na ojo kije katokoereza because ya massage Daktari chensa chetu cha tonyolire ante toire nelio bwatra nine ensemo ichi solution ikaira tobe to kwanire gore ya poor digestion panje mulire yateba nga agotenge chiwa magoko akini taliko nyumaru for 3 years taliko agotenge chiwa magoko omuchando no ruyorabe osina abayigoitire ayira maligoito akero korogo tenge chiwa magoko nabura nyole wachakire gutwara urubuku nga Parkinson disease. You know, Parkinson disease ni burwire ekero igendo ikurukunga neurotransmitter ikurukunga dopamine sobongo bwawo yapungukire. Ikipunguka inaweza ukafanya ukaanza kusheki mikono. Kuna wengine wanasheki mikono kwa sababu ya kunywa changa mingi. So akikuja ustadi tumueleza zaidi. Lakini bono ngakiura kore egere enda yage twale digestion yire ndongi ngakiura amenye enchira yawe yindagire dali kugosumbwa. Number 1, you have to choose your food. Ndwatanga choose endagire ile bwate gendoki a lot of fiber. Ndwatanga wego kaliya matunda n'ekinyinya sobonge kanywa macha mange ndwatanga wego birasi komgo chigo collect exercise wa collect exercise punguze stress. Umenyetekera what is stress? This is what you call, you know, stress hormones. Chiko produce na adrenal gland. Chiko so essential yago yendagera ngo interfere kide nga kiasi de ko produce so mubiro ngo interfere kide what you call digestive enzymes. So we could upunguze stress yawo. Tika kulia mafuta mange. Una wantu wanje umena ndeni numwange taba mafuta ento wanje tara kema. Mafuta mango kubeke senda yago namabe kogerale digestion tebasa ko baboronge tema kuli endage lean meat bagama kwa nginyo nagolenso na hepito na biro bakaya da kujiyo kali endage kali nyama eliye ko ba digested bwange sendage yago to anchumuntu kuli nyama lyoka kali nyama eliye lean meat kwali munenso wali akangoko you know to wanche nyama nyingi ndio wanene ekero kuli nyama nyingi ekogera digestion yawo yawo lakini iyo tukere
very important ekero igentu nkerege korokunga symbiosis life. Symbiosis life ni mahali inakusaidia unanisaidia. You have to create symbiotic relationship with senda yago. Bone yo goche senya gitari yitwa kwa marioga korokunga probiotics. Probiotic na mariogo abugate kibakire kiri kingia. Ebinyimbiro bire biye somubere. Bigo konyesa mangana digestion, biabeka bia produce what you call antibiotic kind of substances. Ekero bwate binyinyi biye senda yago, marwaide tayara so senda yago. So you need probiotic, very important. Mete daktari chake kweresa bona nabo ogotoira bakasensemo ya news akero monta kore iru scanning onyarka ni tubes tia ichire blocked aisa gocha se clinic ya Worldfit na bega konyoro mwana gwatera ningo kero gotote clinic ya Worldfit ngaikera na vara nyoro mwana because abantu tekero gwata tubes chire blocked na vara kole surgery for instance tube chibe open so kuna uwezekano kupata mtoto and that's why you need to come so fast. Abantu mande nini Frida iba kovera engakinyi bakovera engakinyi tambe batari gocha nyagitari eyuere mbesaidi onye gwanyo na twate benga tutanyoro mwana umwako yo mwetire inchubwango nyagitari so what I'm trying to say lakini omenye mono guchikotwaro echi complication chinyinge muna bono fibroid chigocha okoko mirenga kintambure nyo mwana yachikwana ndi yachiko complicate further okomera kwa mwana anyway Kiritiria na nkuru kunga daktari Moses Kena Mzarigo kurwa senya daktari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers twatebire nganto bwate ekliniki yitoga Bosongo ase nyomba ya Uhuru Plaza bali batoma Uhuru Plaza ogocha baka Bosongo town ngatigati ya Bosongo ekero wekire town ime bolinga marigiti nkayere marigiti ya Bosongo aliyesaba ko nyama kibucheri kikire osase stage nkoro ya Kisumu yarenge ande nyombe ku Uhuru Plaza lere kale ko kunga Aliza Plaza Uhuru Plaza Aliza Plaza nereyo so imenju bakegoroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole clinic yito kya Worldfit nando bya Bosongo gaiga nincho konyoraga Bosongo muno munyagitari Bosongo ga so no chenga kindi yonsi nincho konyo no chamwambi no chali tukondeli yonsi nincho konyo muno munyagitari ga Bosongo lakini nyole ngantu bwate clinic ende ga ali Karatina tubwate clinic ende Karatina ani tubwate clinic ende ga ali Eldoret onkere se namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 biamono asubutugira biamono sano manchi mulire asugusanga na into kotoga chagete umurubirega wikabona igato ikiro mweli no basemere ko na kwabere go kwemanya amange gwetera Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit go kirabo no to gikira omweli wo murubirwiri tukoria rero tumera ne weekend astrabe to gusanga amangire terene Frida Kerubo twara oburigeria borobia karibu tena sana daktari. Asante sana Frida. Enyagitari ya Worldfit Health Center ije gutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete